Ka neke te Kāwanatanga ki te whakangāwari i te taumaha o ngā utu kora, ia Canterbury Movers e neke ana i ngā tapu whare. Low to middle income working families with children will get an extra $50 a week in their bank accounts. He toru rau whetū te kaumā 3 miriona tāra te utu mo tēnei panonitanga a ture. A ka āhei te takiwā o te kotahi rau whā te kaumā 3 mano tāngata ki te whiwhi i te 50 tāra a te Kāwanatanga. Ko tā te kai whakahaere pakihi Ngāi Tahu mō ngā taurua te kaumā 3 a Patrick McMahon. He mea e hiahiatia ana e te iwi. Look, that's good. That's $225 a month, which is effectively another tank of gas for them. And if you're frugal with your fuel, just smart with it, then yeah, that's got to be a blessing for them. I think anything will help these days, but I don't think it's just the low or middle income people that are going to feel the brunt. It's throughout the whole range of from your poorest to your richest is going to feel it. I te piki haere tonu o ngā utu kora, e ki ana te kai whakahaere o Canterbury Movers a McMahon, e tata ana tō rātou pakihi pūmau ki te kore e whai hua nā ngā pikinga utu kora. E neke atu i te whārau 50 te utu ki te ki i tētahi taraka. So we are looking at 100% increase. On a monthly basis, about $5,000 to $7,000 extra per month. What profit there is gone. We're up to $3.10. Up till the end of this month, we stand by all the quotations that have gone out, but from the first we're going to have to amend and look at putting on FAF, it's a fuel adjustment factor, about 25 to 30%, just to try and absorb some of those costs that have impacted us. Once again, we've got to amend that to keep the boys employed and keep moving forward. Ko tā te kaimahi a Kerry Butler, kei te whakaro anō ia mō te traiwa ki te mahi. I personally own a V8 Commodore, so price of fuel to fill that up is now sort of doubled, and I don't get the same amount of Ks out of it, so you know it's going to be parked up for a bit and might have to start beating the feed or buying a bike or something. The increase will be temporary, lasting for 1 year or until the price of 91 octane petrol drops below $3 a litre for 4 consecutive weeks, whichever comes first. Ka utua ngā moni mai te whitu o Aperira. Tirohia ki te upurangi o te taritake ki te whakapūmau i tō āheitanga. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.